Buna kızlar suranıp alıp geldi deputatlarçı. Жүргülü, barıp körölü, bizim yolda raşireni kılıp verin. Gaz tartıp veriniz dep. Siz bir kullanıcılar? Tak, bunu avtobusum o yemeği yemeğe geçeyim kesin de otat. Aytiye geçeyim. Şu çeşildi. Öyle üç gerek buna. Bizge oşol öyle üç gerek ta. Ne özlüyoruz bizge kide oşol. Birinci klasdan 4. klassa çeyil объект болгон азыр ал жерде эч ким болбойт. Аварийный состояние. Şu buzağız kuravuzda. Aytыңыз, қана. Айтпайсыз, не маселе бар, эмне көй айта бериңиz. Индустриальный парк Silkway. Бұл Кыргызстанда биринчи жолу жасалган долбоор. Бишкек шаарында 70 гектар жер аянтына курулган индустриальный парк Silkway соода борборунун биринчи корпусу 2 кабаттан турат, 40 000 чарчы метр, жалпы 800 бутик болсо, анын 90% сатылган. 10%га жакыны бар, алып жетишип калсаңыздар болот, уже ачылган, иштеп жатат. Ал эми экинчи корпусу жанына аркасына 44 000 чарчы метр курулуп жатат. 500дөй бутик бар, аны дагы $1500 квадраты сатылып жатат. Алып жетишип калсаңыздар болот. Төлекөн баштамалыктар ушул жерден башталат. Массалуу ошо тротуар маселеси бизде канализация калды. Негизи. Тазасы кирип атат арсы. Так, депутат кыздарыбыздын наказ бар. Айткыла. Ошол немеме жетинчекке жетип атат да, газификациячы 50 на 50 боюнча. Ошол боюнча эме болуш керек болот. Мына газ келип, я. Бул газ жарымына чейин эле жеткен. Азыр көрөсүз ипподром үчүн. Нар жагына дагы тартылыш керек до конца. 50 анан элди камтыган эмес. Элге киргизилген айылдарга киргизилген көчөлөргө проект чыгарыш керек болуп атат жагында. Балды. Анан канализация. Газды баштайбыз. Канализация тартылып атат лагергечи. Ошону элдер суранып атат, тоже акчасын чогултабыз дейт. Чоңураак труба коюп, чтобы подключение кылсын элдерди депчи. Азыр программага 15 миллиондук тартылат. Так, мына жерде кандай кылабыз балдар? Парктын боюнда экен го, эме. Карайсыз. Я. Ассаламу алейкум. Ата кандайсыз? Жакшысызбы? Ден соо жакшы, иштер жакшыбы? Ата кандайсыз? Ден соо жакшыбы? Кыйналбайсыздар, саламатсыздарбы? Кандай жакшысыздарбы? Кана ата? Алыңыз. Bismillah. Бир маселе бар. Мына жашылып бар. Сенсел апасының жер таби ya. Жолду кеңейтип, Bu alınattılar. Ооба, моалнат. Этиги заборду карагыла. Мына кайсы жердин суусу? Акбура. Папанбы? Ооба, папан. Папандан келеби? Жанагы дамадан бурулган жерде. Бул жерде эмне маселе бар? Маселе мына суу көйгөндө ушул жерден көп ашат. Ал жерде чоң турба коюш керек, же башка кылыш керек. Мына үйгө такалуу эле жаңгырсып сараса. Ирига немеге калипке беребиз да. Кандаргачы. Ошондо суу көп келет. Анан жамылда баш берет. Миңдик турба Sensel экен. apasının jeri basın jerde bir. Кудайда секинге деп тайынан келген тай. Жайылбайт да, ошого жерге келген ушул жака буулап таган наракы ашып ашат да. Жолго чыгып кетет. Кандай кылабыз эмчебиз? Өзү эгер Суатка экен спа бар буларда. Я. Спа бар, айлык мүмкүн. Ушулар ишке ашырса жакшы болот. Спанын кудурети өзүнүн затталган ишкана вообще. Вообще эмне кылыш керек? Полигон мына чоң айтып коюш керек. Жөн чоң айтып койчу. Батпайта кетти, чоңураак. Мына эң чоң ушул да, же мындан да чоң барбы? Yine daha bir kaçta oy koyacak kaçta Bir bak. Чоң кылбаса чоң. 2 метрлик бар. Яка алып кетет. Квадратныйлар бар. Эме, улан. O çok. Мону бир эметчи, чоңурактар барбы жеке? Карагылачы. Карагылачы, ha? Karagın. Şuruz var ne oldu bana? Ne oldu? Şuruz. Ona yakın apasını da mı? Şuruz var lan. Lan çatıp kalgan. O yağı tazalanmay netpe üşüntüp kalıp gitti de. Bir daha pas bir daha koptu da. Бе калып кетеби? Emine kovup gidip de bazı. Муну өз үстүбүздө ким? Эме карап аткоз караш керекпи? Муну сиз карашыңыз керек да. Кандай кылабыз? Эме, Сонбек Алматович. Жанагына. Эме, баткоз. Баткоз созулайт да, кече сүйлөшүптөр кайдыңсаңар,
Meriyle bardığın kulaktı örgüyçi. Ha. Tozdan geçe sülöştü. Ha. Biz benim arızından gayrılsın dedi. Ha. O şekilde bazı su çarpıp ne su böyle degen iş kalı var. Анан ауыппага жүктөп коет да, ал ауып Bardığın өзүн актабаган ишкан. Sizler oktavay deyivermey ayrılığa da birinci. Yo, emo çarpsın Aşağı Bu çıkarsak şef oldu. Ya. Elde aşağı çıkarsak oldu. el için çavuş gerek. El için çavuş gerek. Şef, yeri Lan el çavuşlar. kıyımda. Az beri teknika gir almayı kan tüşteydi. Bu CS'de girmeydi de şef, bu riski kanalı. Buna yerde bir dakika kıldırıp vermeseniz Düşündüm, düşündüm. Buna şeyler özüne karışmaya gerek de o. Хорошо, bu yer merak, Karışmaya gerek de lan kim kara ailemi törbe. O bunu çok oyttuk. O yağdan çok oyt beraka. Bireğer çoğoyt deysinger, bireğer kes deysinger. Çok oytum. Gerek abjat ne? O yağdan bir yağdan çok oyt çıkıyor. Şöyle şurada. Gelecek gerek bu. Аксага мынам кичине чоң ойтуп, акса кылыш керек. Abjat narağında çok oyt Чоң çıkıyor. ойтуп өрелик, келечек. Naraka Gerek de ata. bu ne mi? Naraka ata. Adam tövbe da yerin çeker. Ova. Davay devret. Ova. Kızım nizamına kılış gerek var. Ya. Bir gide. Oyun ver suyu gide de. Ortadan çekmeleri çok oyun. Çok oyun. Bir yere göre. Çekmeleri. Ay çok Buzgağa bir gelden berseniz boladır da. Ata жақсы bir de söyleyecek şu başka şey Allah. Boldu. Özgü, büyüzgü. Gelden beri batarız. Botları biz kapıp gittik. Biz gelen kişine ekstangadığımızda dua fatağını ne? Болду. Так, молан карагыла. Ооба. Канча метр калды ошондо? 4-5 метр. Ооба. Азамат Кадымбекович. Канча болуп калды азыр? Ол өзү негизи Минтранстын баласындагы жол. 28 метрде кем болуш керек. Биз тротуарга расчет алып, ошондо бошоп бербей жатат. Ошондо канча кирип калат? 5 метрден кем эмес. 5 метрден кем эмес. Benim başka ellerim var da getirdiğinde ben. Ооба, мына 5 метр алынат. Ооба. Cılam çekecek. Gelden berim baba burası ben dua ettirem ömrüm. Болду. Түшүндүм аба. Түшүндүм ата. Kaça metre? 4-5 жыл асыңады бүгүн коюп берет. Кандай жакшы. Могу ким үйү Мирлан? Кимдин үйү? Кимдин үйү дейм. Жакпы. Эм сырттан эле тааныйм. Бирок башка. Айылбашы ким? Мынау ким эле? Айылбашы. Мажитака. Ал ким болуп иштейт бул Мажитака? Машина minnet. Машина минет? Барыбыз машина минебиз да. Так, могу көрдүңүзбү? Вообще на тротуарда турат. Мага почти жол жок. Кына ачкын эле эшигин, эме? Мына кетиген карасаңыз 1 гектар жер. 1 гектар жерди ээлеп жатат. Кара бул көчөгө чыгып алган. Көрдүңүзбү? Мажитака эме атыңыз ким эле? Жаныбек. Так карасаңыз. Жоқ, ол мына жерге чейин мына жак үлүш. Жо дег айтам да. Мына жолго чыккан бардыгы. Anda balık kötü de ana kim? Могу ким үйү? Жапар ака, Жанека. Самыр ака. Бул кимдин үйү? Параканын үйү Жанека. Я. Мурда параканы. Машина минген, эженин үйү. Şu trottoarın altına hurmatlılar. Janarda kanalizasyon ülkesi boloslar. Болот да. Мына эмне? Bundan Мына эмне? Таза суу, Аристен болот. Тазасын. Ариси 99 миллион. 94 миллион жалпы сметалық база. Булар баары чыккан мына. Так, бул тег эмеге чейин барат да? Ооба, жанагы садик эми. Ооба. Анан ал жагыда кичине айыл бар, жаңы участка. Кереги жок. Кереги жок. Аз мына главный трассаны басып койду бол. Булар баары чыккан, көрдүңүзбү муну? Бул 4 жыл 5 жыл мурда тротуар куралды айыл өкмөттөн примерно проект жасалган да. Ошондо бери калып кеткен. Айырга отурган. Тротуар бар. Чекчелерде. Архитектор. Азамат. Мына карасаң, эмени? Мына көрдүңүзбү? Мына линия засты үй мына. Кара. Мына. Үйдүн бурчу линиясы турат. Ооба. Мына.
Men жерде мен проблемам бар да, мына менин үйүмдө. Qaysi uyuңuz sizdeki? Ha. Sizler Мына жерде айыл бар да. Менин пайдам иш жакат. Касетте көзү күчү. Jo hazır taat lato koyulat da. Lato koyup yakka endi çıkarıp koyuyoruz da. Assalamu alaykum. Qanday жакшы жигиттер? Assalamu alaykum. Qanday жаксыңар? Була чыгарып тынчпай кыйналып атасыңарбы? Кыйналыш жок, шуркап жүрөбүз да иште. Я. Биздagi элди көйгөй бар эле. Саламатсыз, саламатсыз жеке. Мына жерде канализация кеткен. Айылып мына ипподромдон канализация кеткен. Мына жерге казышты. Мына машина өткөрүштү. Турбасы канчалык? 100дүк. Эми ыйлагын келет да. Көргөндө ыйладым. Ушунча казгандан кийин, ушунча болгондон кийин чоң болсо керек. Жок, 100дүк. Мына айыл башы турбайбы? 100дүк турбайбы? Эми ыйлагын келет. Действительность. Анан мына ушул канализацияны дагы ушул азыр кайтып атканыбыз тротуардын алдына канализация келечекти ойлош керек да. Жырмат, мен кичине маалымат берип кетейин. 6,5 миллионго Арыстан проект болгонбуз. Бунуку бир гана мектеп менен садик кирген. Сусабек элди кошулган эмес. Ошол проект менен 4 миллион арыз берген, 2,5 миллион местный бюджеттен болгон. Азыр эми багы жеткинчекке чоң канализация баратат. Ошондон анан ошону элге кошойлу деп атат. Жок, макул, эми дагы казасыңар да. Ошондо бир казып кеткенде биз дагы ошол жерден айттык эле. 1,5 миң болсо дагы жардам берели. Мына бул жерде хотя бы ипподромдо берге чейин келгенде чоң койгондо калганда кошулат. 1 минут. Эме сонбай калмады. Бияка канчалык турба кетти эме тетемеге? 200дүк ошону чоңойтуш керек экен анда. Анда 50 кылып туруп элдики кошойлу да. 50 акча чогулсак болобу? Ал жактан мен мына бул жактан бул жерге чейин кыса айтып атам да. Мына биз буяктан эме кылабыз, макул. Анан кийин Чермоч центральный турбаны ошо 300 чоң коюп бериңиздер, а калган 50 кылып туруп. Өзүбүр кылабыз. Центральный бир маселе айтып коеюн, могул аял кишилердин остановкада турат. Буга чейин деле сизге маселе айтса керек, автобустар, маршруткаттар. 10-чу автобус ол бүгүн бизге территорияга өттүрүз да, ого чейин токтойт. Ошону кичинен буякка жылдырып берсеңиз, бул эртең менен мондай аял кишилер катарынан тизилип алып, шаарга ишке барганы бар. Жаш балдар менен садикке жөнөгөнү бар. Мындай маселелерди караш керек да. Кооперативдиктерине жылса дагы жакшы болмок. Кооперативдиктерде эл аябай көп, окуучулар көп. Ипподром. Чакыр. Болду, түшүндүм, ооба. Эки жагынан карайбыз тротуарды. Оң жагынан кетпейлик. Оң жагынан кетсе булар ыйлайт. Атаңдаштар. Тротуар тагынан кетиш керек депчи. Бир жагын зеленка, бир жагын тротуар кылдыр жаклар кече келип турат. Сносты эки жактан кое бериш керек. Просто тротуарды көрдүм, натетиңи устур. Эки жагынан кете берсин, азыр боягын булсаң, булар ыйлайт. Атандаш болуп калат. Атандаш болот. Каражат пока бир жагына эле жетет. А кийин на будущее экинчи жагы. Анан могул жерде мурдакы водозабордун эмеси бар. Насосный станциясы бар. Могул жерден түшкөн. Анан ошол жерде жылда менин мындан 2 жыл мурунку болгон фактически неме да. Ошол жерде трансформатор бар, элге колдонула турган. Анан ол күйүп кете берет. Былтыр бир күйдү, быйыл кайра дагы күйдү, аз могул жерден келип атат. Канчалык трансформатор? Канча? 160 же 250 Анан ол ресттин балансында. Кечесине келип жөнө зымдарды улап туруп кетип калыштыр. Жаңы Азыр сунуш бар да просто. Анын наркы бетинде эл өзү чогулуп, местасын сүйлөшүп, трансформатор кое турган. Ошону эле нарака перекип кылсак болобу? Рести чакырчы. Рес ошондо кылып беребиз деген экен, башка результат Рес кана? Чакыр рести. Сулайман тобу? Же Беркиби? Сулайман тоо. Сулайман чакыр. Азыр 13-тук жаңы трансформатор келди. Азыр көрөбүз 160 болсо 250ге отуробуз. 250 болсо 400 коюп беребиз. Анан проблема бул жерде мындай түшкөн ошондо пожарниктер кире албай койгон, машина түшпөйт. Мана көчөгө чыгасыңар кире албайт да. Жок, азыр могул жерде ылдый. Бирок көчөгө киргендерден бир аз айтып, жылдырсак жакшы болот. Элде эле ого макул го менимче. Жолуңарды оңдоп берейин десе дагы топоңуңар. Жок, тополоң жок. Оңдолуш керек, оңдолуш. Анан эми оңдобой десек дагы эме десиңер. Мына кыздар суранып алып кел депутаттарчы. Жүргүлө, барып көрөлү, биздин жолдо расширение кылып бериң. Газ тартып бериңиз деп. Газ кайсы жерге чейин келген? Темеге чейинби? Бул бир нече эле көчөгө кирген, кош каржылады. Бир 5-10 эле көчөгө кирген. Калгандар эми кирет. Быйыл 6 көчө. Буга кичине оңдоп коюш керек экен, турбаны силип жерге түшүрүпчү. Ассаламу алейкум. Кандай, жакшысызбы? Ден жакшы, иште жакшыбы? Кымабайдасызбы? Амшырашты? Трансформатор көрөбүз бар. Жерден түшкөнү жакшы. Көрүп чыгышмы? Алыспы, жакын элеби? Жакын. Кайсы жерде? Мына үйдө. Тарбазада бар. О, доступ жок. Ошондо акмет көрүп бергиле дедилер бизче. Анан биз жардам беребиз, эл да жардам берет.
Kongleslerдеги болгон базардын жактан кире албайбы? Мына забордун ичи. Нормально эле территориясы 10 сотиктен чоң го дейм. Каналдын бою. О, дарактар күйүп калган жерде. Нол жерден кирет. Bunun boyu kanaldı. Что? Ач. Вообще шикарно делеген даже. На трансформатор. Пол трансформатор. Так, düşündüm. Значит, bu yakta yol var mı? Kanal var. Kanal var. Arabanın Akkura kanalı. Ha, Karacana kanalı. Ova, çok kanal. O yer. Haydi kılsak kulağı da gel. Ya. Kılsa ne olur derge kanalda. Bak, жолдун немесинде ол калып кеткен да. İçinde olur. Bu tarzda ortada bir destek almamız lazım. Nemen o dostluk onda olan Şimdi buna transformatörde. İşte bozduğun saat 9 yerinde var. Dokumentlerinde sayılır şu koçu verilir. Tak, yeme. Ha, yol, yeme. Adı yolun kara pergili. Yolun kara pergili. Kanday kılığını hissetsin olur. Nasıl bir kontrol vazmiyet ki? Şu bütün salay hiç maşına olur. Tak, yeme. Tolkun. Dokumentlerin karakla. Oldu. Так, Emel, Adilet. Emel, kim yazdın öyle? Şu yer nasıl bir kontrol vazmiyeti? Emel, durma, yolun bütürülü. Yolun bütürü şöyle. Sana bu fab böyle. Fab yok ha? Fab бар. Жана даткайым деген неме камера коёбуз дедик го. Ошо нулдыйна фаб бар. Бирок чаканыраак кичинекей. Sadikçe. Сайдик жанагы ачылып атат да. Көрдүк калып стадион алдынан. Fab керек ekan bu yerga. Ооба. Bu yer значит жөнүндө бирөө кайлап. Так, bu жерде мектеп бар, а? Kooperatif мектеп бар. Сайдиев көчөсү. Ошондо кооператив бул художникпи? Ооба. Бул да ушул айылдан болобу? Ооба, ушул айылдан. Ооба. Жолон Мамытов деле ушул айылдан болот. Кыйындарын баары эле Түлөкөндөн чыккан экен да. Суу ичкенде да. Ооба. Ооба. Ассаламу алейкум. Кандайсыз? Жакшысызбы? Ден сау жакшы. Ата кандайсыз? Жакшысызбы? Ажеке кандай жакшысызбы? Ажеке кандай жакшысызбы? Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Кандай жакшысызбы? Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Ата кандай жакшысызбы? Саламатсызбы жеке? Кандай жакшысызбы? Саламатсызбы? Саламатсызбы? Кандайсыздар? Саламатсызбы жеке? Аппараттык мектеби мына 3 смена окушат. Насосқа кеткен. Азыр эмеби? Азыр жабылып турат. Жабылып турат. Сиз МЧС заключение. Сиз директор школы. Бузуп тазалабайсыңар анда. Я. Ола мен кат жөнөтүп жолдогом. Коронага МЧСке келдим да. Так, эмне көйгөй бар жеке биякта? Бизде таза суу жок. Таза суу. Экологический суу куюп ошодон. Жок эми арыста жүрүп атат да азырчы. Жок эме, зачем? Аварийный болсо снос болот да. Аварийный болсо снос болот да, түшүндүм мен. Канча место алуу жеке? Бул 200 орун. 200 орун да. 2 этаж. Сервис кабинет бар. 3 смена окуса жеге. Ооба. Бул кооператив мектеп. Ооба. Кооператив. Ушул айылдан болобу? Ооба, ушул айылда. Аксакал. Ооба. Музей бар эле. Музей бар. Музей көрөсүзбү? Жерде калды. Ошого ал жака жаңы музей титулга кирди. Быйыл бүтүп калса, ошону ачыш керек. Так, иштери жакшына кайлоо жеке? Ооба. Ушул жерде 2 кыш мугалимдер коридордо кабинет жок. Ооба. Отурду ушул жерде. Спортзал жок. Маданият бар. Ошого музейде ошого туруп маданият борбору сатты деген. Я.
Ya. Okuşlar okuyacağız. Kabinet çekmeyle klas kılıklar. Evde okuyacağız. Okuşlar Кабинет сатыштырынан музейдагы кабинеттагы класстагы. Класстағы оқу. Ері дар төгілер тілайы життан атаға. Зәк, оқушыларға мүмкін емес беріп оқыған. Так, место бар, участок, отдельный музей. Көрсетіңіз. Азыр жолдун боюнда ошол жерге курайлы маданият үй курсак ошондо музейди дагы кошуп курабыз деп. Аны акыл жакшы деп УКС. Начальник класстағы оқушылар. 3 смена ғой. Класс татыштыгынан аралаш. Жақсы. Саламатсыз жеке, қандайсыз? Саламатсыз жеке, қандайсыз? Нұрбек Сүйбаевич, музей жоқ екен, Алексеевич. Бұлар отдельный музей сұрап жатқан территорияда емес. Слишком мектептен тышқан отдельный мектепке байлауға бізде де отыр. А так негізі бұл ескі финскийді бұзып тұр, бұларды арты башынан кірсе олар то, что жерге салып берелі десек, бұлар көнгөн емес. Жоқ, тәтті ескі здание. Нарқал, жекеменшік ал. Бірақ мощность бойынша бұл пока жетішті мектеп. Елді немесі чағырған. Жоқ, аварийный. Аварийный. А не үшін снос қылбайсыңар? Снос қылып үшін орында қылғанбыз да. Жоқ, аварийный екен ғой, уже МЧС-ге беріп тұр. Снос қылып тазалап қойбай бұл. Бақыл жақсы тұрыңдар жеке. Отқанасы. Бұл туғандары қаяқтық оперативті? Ушул жерден. Бар ба? Келіп тұршат бізге. Музей бойынша барып қойып тұрады. Анын өзінің фонды бар сондай. Bir ақсақалы бар. Оны сынас етіш керек екенде. Шыққанда жол менен аралаш қалдады да, астынан тротуар. Оқушылар мұнсыз арықтан су тасты. Тротуар жоқ, бұна көрдіңіз ба? Бұна бар тротуар шығып кеткенде. Тротуар жоқ. Я. Олар бар снос болады, көрдіңіз ба? Тротуар жоқ. Тәтті ескі үйді көрдіңіз ба? Тәтті створ. Қошол да. Сағынық бәш көрдіңіз ба? Нарқы дуал. Негізгі қодық үшін арғыз. Ойы полимной бар. Мо турбалар газдықы ба? Қана депутат қыздар осы. Ушыл турбаларды айттыңар ба? Турбалар қойыла тұрған ушылар да. Қош қаржылауға ушыл айылдан Ақша бөлініп берді мэриядан. 15 миллион шу? Жоқ, бүлік. Так. 15 миллион. 15 миллион мына чоң турбалардықы, кішкенекей турбалардықы баяғы ички көчелерге. Азыр 6 көче қош қаржылауға. Тендерге берілді. Әділет. 15-нен ашылады. Мо тартып алып тұрып тегемеге жіберсең газға шық. Жанақы... Амне үшін тұрып қалды, емне үшін проект тұрып қалды? Біз ал мезгіл айлы көтеліктен құдіреті жетпей қалған. Азыр әм ұшының негізінде бодырташ, қарақысмақ жеткі тартыш керек болды. Сонбек Алматович. Ал ол жерде үйлер амына құрметтен алдында тұршат. Ешек шамыз. Ел көп екен, елші автобусты жүргіш керек екен. Мектеп құразылып атқан жер бұл. Жүкір өләзі. Мо садик емне үшін ашылып айтады, еме? Нұрбек Сүйбаевич. Так, қандай қылауыз ем? Өзі тартып аша өрбейлік. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Қандай жақсылар бұл? Ассаламу алейкум. Қандай жақсылар? Өзі резервуар бүтірді. Екі жұмаға açılırsın koyduk. İki cuma açarız. Açı. Hazır rezervuar özü sağlık. Doğaşı öyle de batırak pat açış gerek de. Mana. Қандайсыз, жақсы ба? Жақсы ба? Баштаған үшін ерді бүтіндім. Насып қылсаң да. Сіз ақсақалың туған екенсіз, да? Туған алып, төлек өндік бізді. Жоқ, мұнда прямой чоңата менен анатасы бір туған. Анда туғаныңыз екенде. Төлек өнді бардығы туған аны менен. Музейді бе? Музейге, ава. Маданият, боры-бор, маданият үйі, музей бардығын бір қылай леді. Жалпы комплекс. Анан ел жинай тұрған жиндар залымызда жоқ. Елде дайым көчеге жинамыз, ошондуктан ушул жерде жиндар залы, музей, маданият үйі бардық, маданият баулыктарды ушул жерге курсак деп пландаштырганбыз. Титулга кирген акыл? Кирген. Республиканский титулга кирген. Республиканский кирген. Проект жасағанға да 1 миллиондай ақшасы да бөлінген ошо.
жер маселесі келіп тақалып болған. Мына тұрады ғой жер. Жоқ. Бұл жердің қосымшасы. Жоқ, мына жер кірген тұтылға? Келген. Я. Маданят үйде. Маданят үйде келген. Алып кетші документтерді. Алып кетші. Документтерді алып кетші көрейік. Daha bir mesele var. Bu жақта жаштардың Чөлөкөн айылының спорт залы бар да, футбольный. Азыр учурда көрүп атасыз, өзүңүз футбол болгон басым көп болуп атат да. Ошого бул жакта түгүндө газону жарактап алууга келип калган. Бир көрүп койсок, Азыр каратып кайтайын. Могу эме үйбү? Мына үйбү? Мына. Bunda para fırçınız yaxşı oldu. Şunu turime salıp aldı da. Ya. Ha. Yeme. Zamanık başı. Onu karagılar şuydu. Turime salıp kal. Sosa bek jene salıp algan жоқ bu. Ha? Yeme kadastır. Onu karap belgileçi ha. Arxitektor karap malumat belgileçi mağa. Былтыр гаи коюлат деген гаи турган жок былтыр жайы менен. 2-3 жолу летальный сход менен эме болду, авариялар. Потому что тротуарда жок да, видите, эки жактан тротуар жок. Түнү көр, насыщение да. Насыщение маселеси. Себептен коноктор асмандан демалган ушул жерден өтөп, бирок караңгылап кайткандачы. Насыщение жок. Бул жакта эменики болуппу. Yeme Sonbek Almatıç. Nasfişen'den de karagılaçı. Насыщение жок. Yeme mındayda kızlar bardı köygöylördü mınday adını öğrenmen çeçiş kıyın. Mınday paçestam çeşeyli. Yemen trotuar jasaylı. Asfişen'den koyuyorlar. Nasıl dedi şu köy daha mınday akırından bölüp emetelerim bu gadayımı topluğun koy da. Ancak şey albayız. Abi bende bir köy var. Aytыңыз. Buna ben uyum da. Nasıl uy salınğanda o nasıl magazinden başlap mына жерден суу чыгып кетиш керек болгондо ал биздики глухой да. Былтыр сел келип мына көрүн. Ошол келтирип мына жерди көлөп эле буруп кетти. Мына ушул суу чыгып кете турган кылып бир Hatta o şu айтсак мына эң акыркы үй мен ачып бербейин деп ачып бербей койдум. Калгандар баары довольно ачып берип ушу суу чыгып кетсин деп атабыз да. Ошону бир чечип берсеңиз болбосо глухой болуп эле суу келип топтолуп эле кандай болот. şu berge trotuarın emeni latok koyulat da. Latok менен кете турган болосу. Ya. Тротуар болгондо латок болот. Ya тротуар мына ички суу келген баягы. Bu kayaktan gelir su. Ya çoğu jactan alıp geliyor. Биринен мына шиферден түшкөн суулар, кайнап суулар. Суулар же наркы беттен ошо ачып берсе, шак өзүбүз ачып алат элек баягы. Акыркы үй ачып берсе эле биз өз арык кылып чыгып кете турган кылып коет элек. Ilı jaka o. Мынандай ачып кетет да. Ичкиси экен да, өзүңүздөр ички арык. Kандай Allah. Ошону акыркы үй ачпай. Көргүлөчү. Көргүлөчү. Саламатсызбы? Жакшы, саламат, рахмат. Мен сизге ушу 3-чү жолу жолугушум. Дайындаган балдарыңызды бересиздер ишин. Эмне боюнча? Биз жака детский площадканан кийин окуучулар 40 сантиметр көпүрөдөн өтөт, чоң каналдан. Кайсы жер? Мына бардыңызбы? Аппарат эмес. Жоло Мамут. Жоло Мамут. Мен сизге 3-чү жолу кайрылып атам. Дайындаган балдарыңызды бересиздер кайрылып. Кайсы жерде? Ал жапалакка Жок, биздики неме? Каналдын ылдыйы да. Жогорусу неме? Дача. Дача? Дача. Жапалакка карабайбыз, шаарга өткөнбүз. Неме генпланыбыз бар. Жапалак шаарда. Ооба, биз ушко өткөнбүз. Кимге айттым элем? Сизби мына балага дайындагыз. Мен буга 2 жол бардым. Жок, бул Адлет бардым. Сизге госактын көрсөтүп Госрегистрде турат. Ооба. Анан 40 сантиметр жерден ошол жердеги нукугу бар экен эже. 40 неме 30 гектардан жерлер бар. Азы бар, көрүп кеттиңиз. Бу бойдон Стөлөкөнгө келебиз. 6 гектардан жерлер бар. 1,5 гектар. Мына Кодогочунун арыгы мен билгенден бери качантан бери арыкты бияка чыгарып туруп, наракка кошуп алышкан жолдорду. Мен кайра туруп турайын. Ошо перекрестке туруп турам. Мен ана көк жүгүр неме көк маски немеде болом, Макста болом. Балды. Макул. Макул, кол көтөрүңүз. Ол газ келгенби? Газ барбы? Gaz gelgen. Бирок бул иштерине киргенбиз. Кирген иштер. Мына 2 көчө кирген. Калгандарын эми Жакшы келди газ келсе. Бирок Николаевский таза жер.
Assalomu alaykum. Qandaysizlar? Assalomu alaykum. Mana yaxshi assalomu qanday yaxshi qanday yaxshilar? Hozirga qanday yaxshilar? Şöyle olsak bulavuşu yerden. Bo'ladi. O katta trasa olğanla. Geçindesi şuradan çavuşu algan buludak diyor şardançı. Anan bizim gölge çalgan şu 300 yaşlar yaşay, jalan yaşlar. Ağrısı yok. Jalan yaşay işte izlegende. Aha. Şu yerdə жақында oldu şunda Özkü Öz'ün balasın şardan gelettiler şu yerden okuşu olanı. Şu yerге toktayıp da mına marşrutta. Balaken şöyle şeyde kısık oldu. Kuday öz zor sakladı, ölüp kalışık salı kaldı. Şunu bolbosa öz gazetesleri abuçuna alıp nerdim da gelip toktay turan kılıp çıkıp getiriyor, garmoşka kılıp. Yani bu yerden göçmeyiz biz. Yaşayız ömür boyu şöyle. Bala çakağız hem yaşayız. Hem adal ölüyor işte biz daha korkusuzluğun jakşı geldi. Bir de sıra uçuldu. Astanovka gerek be. Astanovka buna abuçuna gelip toktaş gerek de bunlara gelip toktasa balanı bu yaktan gelettiğinden gör ötkende. Anam bunu şöyle yerge toktadı. Bunu yerge toktadı mı? Hiç kadar. Şu yerge kılış gerek be. İyi bir de şu yerge jasaş gerek be. Sentralli göçü var da mı yakın? Bunu yakın buna arka giriyor şu yakın. Şu yerden toktab geldi. Sosyal bek var. Ya. Magazin var, Datkayım деген. Anam FAP var. Nazırda bana tışkıldığın lineye yazıp dursun zebra alıp. Zebra ayta bir qandaydır tormuz qılbasa buna sezon başlandı. Geçindesi özün nerede savaşa kılın oturuyor. Graşire ne kılmak dedi. Alan bir masala. Mene şekilde bir kamera koyup iştirafını al mamlaketke pul tolasın. Sıraz bugünden başlap tarta duran bolsa odan ham jakşı bolot. Sen geçindesi buna gayim hizmetkerden bolsa ayting. Bolsa reytke gelsin bir mal. Geçinde içken ham şul yerde çavuşat. Soğusu ham çavuşat. Balası ham binip gelir şardan şarga jakın üçün. Erteң жайында уже қонақтар менен көйіп кетеді. Başlandı. Ben günü göçedem. Sebebi benim balam kontrol oldum geçeden beri mektepten beri. Düşündüm. Bizge yaşlar var. Zebra, Moljerge, Astanovka и kamera. Kamera. Asfişe'nin qarab Şeyde o'tadi. qaralar. Şey düşündük. Solda. Oldu şu. Zebrani bugün çeyiz, znak koyup beremiz. Ava, znakты ограничительный знак qo'yiblar. 60 mı? 60, 40, biri 45. Ол садиктің жанында Gayler, gayler emel Ava, qarag'lar. Emas. Ava, 60. Qo'yg'il 60 demetkilar. Tak, bugün şunu bitirip qo'yinglar balдар. Ha? Bugün bitirip mağdalaşты desiz ma'qulmi? Ta, dakan sağız qo'yilib bo'ldi, ha? ипподром Var. Assalomu alaykum. Qandaysiz ata? Yaxshi qo'ydingsiz, to'y qutlu bo'lsin. Qanday yaxshilar? Assalomu alaykum. Qanday yaxshilar? Siz yaxshimi? Yandishlar? Bemalol, rahmat. Qanday yaxshilar? To'y qutlu bo'lsin. Өткөндө Сулайман төресинен чогуу келгенбиз. Светти некачественный берилип аткан үчүн. Столбаны үйлөрдүн ичине кое албайм мен. Yok, eli çarında öğret, kıların. Müsteşarat kıların. O ilgerten kılmaya gelgen ağzı kılıç gerek o yaşta. Ava. Ayta öğret, bundan da. Çıldırdık kıldırış gerek o negizden valla. Ava. Öyle üç gerek buna. Biz bak şu an öyle üç gerek tanım. Ne özlüyoruz bilgen ki de o şöyle. Bir günü özüz intibatsına kötü bunu alacaktı ana var. Yol açtık özüz. Siz dinlemeyin devlet. Bir böyle size bir yere alacak. Bunu al. Bana muruşup milisi habere verip ne de bollar. Ne olmalı? Buna özüz kötü çağaldı. Musur Kamaz geldi, şarga koşuldu. Buna jakşı oldu bizge. Bunu şerden o şey korganda Musur Kamaz girelbeydi. Barıp görüyorum gelin olmasa. Şunu barın basın gör. Buna şu kişi çağırdan gelgen. Yani biz ayttık. Mayli turgun olup geldin. Yaşa. Jasım etsin, kırgızsın. Ya buna şu ballar bilen bir de geldi tosma atıysan. Barı bilse acısatıken. Dara kıysa, dara kıydırbaydıken. Buna şılcar. Gen plan boyunca şılcardan yol ötken. Hazır biz şarga koşulup Musur Kamaz gelip Mineşer'den zorga batıp girip alıp çıkıyorlar. Özü taza olduk. Buna yakında özü kötörüp buna şu kişine tos buna. Ötelbeyt nereden al görürsünüz? Musur Kamaz gelip aylanım ki. Bu yerde yel var mı kalın yer var. Bunda etler görünmüyor. Canınızdan Negizden olanda. sağlıkta için dolgulduk falan. Özün çöteğine buna oldu kötörüp Kamazları mene. Buna tarafta getken buna tosluğuna zeniz ne bir zelen sıraya karaydı nasıl? Buna karan ya muslu yedi. Nasıl diye yapayım burada nasıl ya? Ha, bu yakta yel var Bu yel var da ağay. Bunun bir ata şeyde çalışıp yaşayan bizdin. Buna çukurda daha kalın yel var. Narıksa ozgur. Tak, yemene. Bunu kadastr, arxitektor, umayız qaraqlam onu. Расширен qilish, mana жылдыш kerak. Qara.
Oldu жылдырың, анан сураныш, мына жена сөйлем 1 метр берсе деле иштек болбос тур. Мына караң, мына жөн отурат. Ya. Жашап алып чыгам мен. Болду. Азыр. 1 метр берсе болот бизге агай. Ооба. Болбосо. Калган шагалды өзү төгөбүз эмнеде балдар менен. Макул. Себеби мусор КамАЗ киришке болот бизге эмчи. Макул. Айданымчы альтернативный жол кылып. Монда карагыла кененирээк кылып кое берели. Кара, могу бар чип кетишкен, көрдүңүзбү? Жол боюнча турат. Пландар мен көрдүм. Азаматтан ген полный жол экен. Оны госаксына тактап, буну тактап. О, мон госаксын тактагылар расширение кылып, боягында жылдырып, монда неме? Сома калмаш. Жылып бергиле. Мына 1 метр жыл берсин жана турат. Өзү жылдырып, мындан алып шагал тагып, жол кылып Так. Немени жеке. Мол жерде тети жолдон баштап, азыр госактарын карап берет. Кете 1,5-2 метр расширение кылабыз. Сома калмаш. Монда 1 метр жылдыргыла. Бүткөндөн кийин мол жерде эметип, шагыл төгүп, шебенге төгүп, ката этип бергиле. Грейдер жүргүзүп бериңиз. Түшүндүңүзбү? Так, качан бүтөт? Ооба, мага. Так, бүгүн жашагандардын көйгөйү ушул агай. Рахмат. Бүттү. Ооба, мындай эме. Тек болсо колдой ушул турабыз биз, чыгып өзүбүз айтып бер. Атайын келгенден кийин маселе чечиш керек да. Бул Маразов Маша көчөсүнүн артында Райымбер дейт көчөсү. Олар бар чип кеткен, көрдүңүзбү? Эмени? Жок, мына кыятта буну ким ичинде кереги жок. Салдар жер номер жересиң. Турбагай. Так, эмени? Архитектор. Эме? Азамат Каныбекович. Муну көрдүңүзбү? Почти бир 3-4 метр чип кетти. Аягына чейин карап чыгат. Аягына чейин карап чыккыла макулбу? Өзүдөн чагал төгүп. Болду, жок биз эметип тегизетип берем. Так, тетиги эмеден кайтабыз, а? Болду, бүттү. Мына барат. Ипподром барат. Болду. Эртең дальше басабыз, а? Биздин футбольный поляны көрүп өттүңүз, биз мына жаштар 500 миң чогулткан эме бар да. Кайсы жерде? Артта калды. Все, азыр көрсөтүп өтүңүз сразу. Ассаламу алейкум, ажеке, кандай жакшысызбы? Иштер жакшымы? 2 минут убакыт келип коесузбу? Болду. Мына айылда спорт залыбыз жок. Бизче. Анан жаш муундар бузулуп, аркылы терс көрүнүштөргө кетип аткандан ушу демилге көтөрүп, мына жерде спорт зал ачканбыз. Спорт зал ачып, эми ушу сүйлөшүп. Айыл өкмөттөн жер берип спорт салганга десем, жер жок деп бербейт. Айылыбызда жок нечен жылдан бери. Анан балдарды өзүм бизнесим таштап, ушу балдарга көңүл болуп, мына 3 жыл 4 жылдан бери ушу менен иштешип атам балдар менен. Ден соолугун бекемдөөчү. Жардам жок эле өзүм элдин немеси, салымы жаштар менен ушундай мындай уюштуруп, грек-рим күрөшүн туру боюнча алып барам. Тренер болуп иштейм өзүм. Ушул немеде балдарга машык өтөм. Бир 50-60 бала бар. Балага өтөм 3 группа менен. Анан эми бул объект ипподромго караган үчүн мен бул спорт залда душ болуш керек. Жеңил неме кылган банда шарттар болуш керек да. Эми буну шарттарын түзөйүн десем, бул объект ипподромго караштуу болот да. Банда чыккан спонсорлор мындай акчасын таштап бергиси келбейт да. Объект эгер айылдык болгондо биз хорошо канча болсо ham болот элек деп атат да. Азыр эми ушуну бир мына айыл өкмөтүнө өзүдө турат. Мен бир канча жолу кайрылдым буга. Булар ишин бүтүп беришпейт да. Баланска өткөзүп бергиле. Жолун таап бергиле. Мен культура карайм. Нурбек Сүймбаевич. Мына ипподром. Министерствода. Культура. Жер бизде, бирок Спорт азыр өттү го. Спорт бөлүнүп кетти да. Бул бир чогуу эле. Кече жакында спорту бөлүп салышты. Агенттикте да азыр спорт. Атер менен биз өткөндө ушул жерде алып калышты. Бирок оперативный управление биз дагы каржылай алсак, Олимпиададан болбой калды. Себеп жер дагы объект дагы башка агенттикте болгондуктан бизге мыйзам жол бербей калды. Сиз негизи сураганбыз. Бизге общий берилди деп. Ага жер сурап атат участок. Азыр эми мага же ушул объектти айылга өткөзүп бериш керек айыл өкмөтүнүн балансына. Же бир зал салганга бир участка бериш керек. Айылга ушул айылдын жаштарын көтөрүү үчүн спорт зал салайыл десек жер жок, берилбейт. Частный үй салганга участка бар, берилип атат. Чекеде мына көрүп келиңиз. Жолдо катар эки жактары берилип атат. Кооператив мектептин ылдыйкы көчө менен баскан ошол кичине жери бар. Ошо мектеп бар, ошону айтып атам, ошол жерде. Анда аварийный ансуда. Алдында площадкасы менен негизи. Ошондо эми бериш мамлекет тарабынан чечилип берсе кылабыз да. Бербесе кыйын экен. 1-класстан 4-класска чейин объект болгон, азыр ал жерде эч ким болбойт. Бербейсизби? Аварийный состояние. Все, бузабыз, курабыз да. Анан таза аба, ак буран жеги. Болобу агай ошол жер болобу?
Болот эми ошо жерди ажыратып берсе кылат экенбиз да, ажыратып беришпесе кыла албайт экенбиз да, биз тура берет экенбиз да, кыймылдай УМС менен бирге УМСке өткөзгөнбүз жерлерди. Так, эме. Өткөндө Толкун Абсыдарович. Мынаны карагыла жерде эме. Самрек Башы жана эски мектеп бар экен дейт. Ооба. Биздин баланстабы, УМСтеби? Өткөзүп бергенбиз. Кече АТМ алкагында. Биздики немеге бергиле ага, берели мектеп эме спорт залы. Эми бул мен үчүн эмес, элдин кызыкчылыгы, жаштарды көтөрүү максатта ден соолугун. Алла разы болсун, şu айлык албай, şu балдарды тренировка кылдырып, машыктырып атат, жакшы. Бул мен досум болот өзү. Так, болду эми кайталы жигиттер. Рейтинг ушу менен бүттү. Коюлган тапшырмалар бар жетекчилер карагыла, В основном Замирбек Баевич сиздин тармак болду, архитектура, ОМС и эме сонбой калма сиздики. Автобус келди, чечти. Кара Сайыпжан. Эмес, главный эмес келди инженер. Так. Сиз бир главный инженер? Так, муну автобустун эме эмеге чейин келсин деп атат. Айтивага чейин. Ошо чечилди. Бүгүнкү рейтинг ушу менен аяктады. Коюлган тапшырмалардын баарын карагыла. Урматтуу жетекчилер, эртең ушул жерде чогулабыз и дальше кеттик. И саат эме газды чакырып койдуңбу? 10:30 газ чакырып кой. Бүгүн газды дагы тиги Газпром жетекчиси менен сүйлөштүрүп, эзер кабарын айтам. Мында айткан наказыңыздарды жасашка аракет кылабыз. Эми бул азыр эле болгон көйгөй эмес да. Силер эми АТР алкагында кече өттүңөр. Сиздер кирип атып эле наказ кылып атасыңар да, акырындап жасайбыз. Акырындап жасайбыз. Макулбу? Бир аз сабыр кылып туруңуздар. Кана, ажеке бир бата бер. Ажым. Амин. Acil emez benim. Бере бериңиз. Болгонун бере бериң ажеке. Yerimizde tınçlık olsun. Амин. Elimizde tınçlık, amaçlık, barçılık, molçuluk olsun. Amin. Sizlerden her birinin kimliğin kalağa tilek oyu işe alsın. Amin. Qanday oy menen emne tilek negesine tilenger kabul bolsun. Yerimizge amançılık, barçılık, molçuluk, den soluңар чың болsun doktor kadar. Amin Allah. Baptı, жақсы тұрыңыздар. Ертең ушул жерде жолугушабыз. Но биздин поле. Болуп калды. Эми ушул жерде азыр балдар мындай кылабыз. Өзү күзгө мал бардыгы эле неме үйдө болот да. Ошол моментте турнирди өткөзөбүз. Өзү неден поколение чогултуп акча кылып 30 000 40 000 приз коюп. Бирок алиги жаштар жок дегенде призге чакырбасаң кыйын экен да. Анан келишет, ойнойбуз, бирок мындай поляда жыгылыр, уже травма болор. Буну мынтине ой кылдык. Аз мунун неме жасак, газон жаңыласа бул жыртылып берет экен. Айыл да бар. Пол эле кылып салайын деп атабыз. Нерде закрытый кылып. Эртең кичине болсо эми взнос кылып өзү жаштарчы. Может, мерян балансына деле өткөзсөк, бирок ушул жер кичине капиталин жакшы кылып берсе. 500 бар, а? 500 бар булар. 500ге тегеректер бар бизде. Бар экен, 500 000 бар экен бар. Бизде все айланып бере. Болосу. Анда жетпегенде киши чогулта коебуз. Будай берсе. Эми жакшы ниет коюп, главный башталып болсо, бул чечилсе. Анан бир жолуна туалет, бүт баарды маселесин чечип алабыз ошондочу. Жомар. Таза пош керек. Жок, эли азыр эч ким келбей койду ушундай неме болгондо. Таза коюлсын. Kimsiz участковый? Балканда жақсы болу, маяқта айойме олтатып отыр, участковый. Так что гонка олтат дейт. Гонка олтат дейт, машинелер көп дейт. Мына айтып елдер айтып вообще ешкім жоқ дейт, гайд жоқ, участковый жоқ. Маяқта все перегонки, машинелер гонять етіп айдашат дейт. Қарап контроль қылып қойсыңар. Балдар, иштеген ишиңер ийгиликтүү болсун, жакшы иштерди баштап атасыңар. Ошол ишти акырына чыгарган Кудай Таала силерге ден соолук берсин, өмүр берсин. Силердин башкаруучу президенттерге, башкаларына да бардыгына рахмат. Ушул жакшы милдеттерди аткарып атасыңар. Элдин дуасын алып, ден соолукта жүрө бергиле, ишиңер ийгиликтүү. Президентибизге камчы кылыш ачкыда бата берип коюңуз. Бул башынан ошондой болбосо болбойт эле, ушу келген президентибизге ушул иштердин башында турган Камчы Кыдыр Чаевичке буларга биринчи ден соолук каалайм. Ушул баштаган иштерин акырына чыксын, максаттарына жетсин. Жаман сөздөрдөн алыс болуп, толго жакшы сөздөр болсун.
Gelecekte olup, densolukta olsun, bala çakasından ömrü uzun olsun. Amin. Bugünkü cede tamam. Kalkan erten de. Kalkan erten de. Geçe. Öçera. Hadi gel. Can ağacımız yok. Batı verelim. Ya yürü. Ben derken de katı öğrettim.